وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. الحمد لله تتم الصالحات. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. haray musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawo en yettude Allah ko kanko ɓuri handude e ko yetta. du'ano ɓurnaɗo tageefo ngon Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko nden fo e sahaba. ɗiɗaɓum ɗum kadi won yiyataka Allah hu'i faabo yo walle goɗɗum si wona nokku ngotum. Allah hato jina e wallede ko kanko woni ko wallata e alamu hato jina e Allah, kono alamu Allah hato jini e muɗum. kono Allah no hato jini e meɗen e gollal gotal pet o inni wallelam, na juulugol, na horugol, wona hajjugol, wona zakkugol, wona jokkugol enɗam, na ɗaɓɓugol ero ma dollar ma frangine ma ɗaɓɓugol laamu ma jaahu ma teddungal. ko hunde wotere pet o inni wallelam e juulugol ene laaɗo. inna allaha wa malaikatahu yusalluna hono yiki yeso ɗon ala nabi. min Allah e malaikaɓe am ɓen mbeɗen juulude dow annabajo. ko fiilu mo daari kadi yusalluna, hiɓe juulude ila muhammad sallallahu alayhi wa sallam nela Allah e malaikaɓe makko ɓen hiɓe juulude e makko. o inni ya ayyuhallazina amanu, ko onon kadi yo gomɗinɓe, bi maana ya man amantum billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sallu ala nabi. wonko yo juulu e o wiyeteɗo muhammad. si tawi hiɗa yiɗi Allah ko ya duumo e juulugol oɗo, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, jokkela min muhammad. giggol ngol yaltiti o hakkunde meɗen e Allah tuma iwtirɗen ɓawo muhammad. joni noon si Allah noddi en e kile makko yen waɗu hunde ɗen hani waɗgol ngal gollal. joni noon landodiren enen ɓe tooliɓe ɗo fof comme waɗi gollal ngal hande hay so tawi ko laaɓi 10 e nder ñallal ngal ila weeti. ɓay Allah noddino en ɗum heeɓi duuɓi wulure temennayyi, plus de 1400 ans ila Allah huyi e meɗen faabo walle nanka ngesa am na lannayba kadi remede ila yawmel qiyama. ko ha ñande am mayɗa o nden ñande o haray taƴiri sengo ma, kono haray no lutti, par ce que jomɗu yimɓe ɓe lannata e hoore leydi ndi. moko ba fof moko ba julɗo wata ronku juulugol e nelaɗo e nder ñallal nde laabi temedere. si tawi ka jungo ma ɗo watta waɗu, si to ko jikirowol ƴettata juulo e nelaɗo nde laabi temedere. ko fanɗi o ko fanɗi. nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki man salla alayya salatan, kala on juulɗo e ande wotere pet sallallahu alayhi biha ashran, Allah juula e ma nde laabi 10. si Allah juuli e goɗɗo ko honno o wiyata mi yaafike ma, mi yurmama ma, mi dandima yiite, mi hokkima aljanna, par ce que kanko ala ka waɗa demande. ko ne wiyata Allah mi torike ma, Allah mi torike ma, Allah mi torike ma, simo faala o ƴetta, simo faala o wacca ɗon. kanko noon fof koye juuɗe makko, biyadihil khayru kullu, moƴƴerde fof ko juuɗe makko woni. si tawi noon ñande be ñande musidɓe analyse yewtere nden moƴƴa, ñande be ñande Allah no juulude ma nde laabi 10. sabu an hara ko nde wotere pet juulɗa ene laaɗo. ñande be Allah innayi mi yaafike ma, mi yurmama ma, mi dandima yiite, mi okkima aljanna 10 fois par jour. sabu ko wiiɗa pet allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid. allahuma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid. une seule fois Allah répondoma ɗum ɗo laabi 10. man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha. waɗa moƴƴire ho gotum Allah yoɓama 10. ko julde kadi tawata nde beson naaki be salligoɗa ma tamoɗa, nde beson naaki kadi ɓe yahaka juulirde, nde beson naaki kadi hara hiɗa wondi e laaɓal, hay sonnajo wonɗo e fiilade ma neɗɗo o salligaki mo wawa juulgol e nelaɗo sallallahu alih w sallam hara hino sella kadi. ko wiyete kon zicre, jantagol inde Allah, ko ngal dewal ɗon pet qiyaman hara hiɓe dari wa
qu'udan ma haray ɓe jooɗi wa ala junubi ma haray ɓe waali n'importe quelle position alhaali mo wonɗa o ɗa jantade inde allah jaddagol ngol ɗo no inde allah faamen ɗo mana o moƴƴa ndeɗa naata ka juulirde ɗo no wonɗo a jangeteɗo bisimillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma aftali abwaba rahmatik riwayaji ɗin no ɗuuɗi a jantige inde allah si a naati ga ko ya ruƴu darɗe ɗiɗi si jooɗoɗa iita wa kufiita a dandama a renama a aynama iblisa on ɗum inda hon ɗum gollohoy makko koye habbemo ɗo ka retour makko so hewti kadi o janngari do a naatugol ka galle makko on sa en naatida e makko sa hewtiti kadi ka suudu neɗa naata inna bisimillahi walacna wa bisimillahi harajna wa ala rabbina tawakkalna cheytane ina ɗo hande heɓari werma tanaha anhu cheytane accitama few a naata e tawa jam e kisiye ka galle sa hewti kadi a naata duwa ɗo neɗɗo fof neɗɗo so hewti ka galle muɗum mo duwa salminde naya hewtu ya taya juhu ɓeygure ma nden ɗum no har mel islam juhugol ɓeygure mum hay sa e jogui saabi momo men ɓe yo allah yaafuɓe ɓe famuno sunna o si tawi no ɓe hewti to haray ɓe matinde on sar téléphone ala ka goɗɗo ala ka sona ko signal onno maɗum ɓe dasa koyɗe ɗen ina ayne goɗɗo hino arde ko ya waɗu signal si goɗɗo suuɗima goɗɗum wata humpe ko noon ɓe waɗirayno signal o nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kadi si ɓe wi ko honto ɓe hewtirayno ka juulirde ko ɗon ɓe hewtitirta ha ɓe gayna ɓe nula payku yaw inna sonnajo on kaarijo ka ɓe duwa natirgol ton awa mi hewti mino julde waktu kaarijo ɗo hara mi hewti hiɗen andi alhaali sonnaji wonde hara piihoy goye mo accitirini hoore makko ɓay ka nder suudu makko woni wonde hara suudu ndu woncitaka si moko baɓe tedduɓe hino arda il faut signal hum gokkum fi o prépare o sina ɗum moko ba aray tawa ɗin alhaaliji ɗon o yaldanama inde bonde ma o yaldana e ma e ɓeygure ma nden inde bonde no harmi ka l'islam yo moko ba juhu ɓeyguri muɗum sa juhuɓe tun a yiyey ko a falanoka ɗum ɗo woni jantagol inde allah e alhaaliji ɗin fof ɗo salmina kadi kala neɗɗo arayɗo ka galle muɗum salmina e ɓeygure muɗum allah waɗa e barke e ɓeygurde waɗa barke harna hewtugol to wonto a defiɗo ɓanniɗo no a hewta to inna assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh naɓamo kadi ha o yaltoya ɗani ko assalamu aleykum par ce que sa inni assalamu aleykum ɗon ko baraji sappo sa inni assalamu aleykum wa rahmatullahi ɗon ko sappo sa inni assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh a heeɓi capantati yon noon enen ɗo sen suɓindinama ɗo joni 5 000 e 60 000 ko ɗum e mo jettete wallahi 60 000 o jettete ɗa kadi ko noon ta ronko ɗum noon kutatama hay e hunde noon ɓeso nayi kadi ɓesoɗa litire sans si wowla ɗum noon a salminiɓe ɗo allah waɗi barki e ma waɗi barki e ɓeygure ma ɗe waɗi barki e galle ɗen kadi cheytane kadi yaltani o nder toon kadi sa hewti kadi ka ñamugol go a janta ɗon inde allah kadi inna bisimillah ko ɓuuri e fande ko hay sa wattar bisimillahi rahmani rahim ko bisimillahi pet si ñamete on hewta hande kadi ka karama ma ko yarata ko hewta hande kadi ka karama sa gayni ñamude few sa gayni yarde few heƴi inna alhamdulillahi allazi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa emba allah mi weltani kema yilti arsikuɗalan cellal ngal yilti arsikuɗalan newnal ngal lan kadi mi wawugol ñamugol ngol kadi wona feere am wona doole am allah mi weltani kema sa waɗi ɗum ɗo bimbi allah okkorta kadi soƴƴari sa waɗi ka soƴƴari wallahi heɓay kadi hirande wayni la in shakartum la azidannakum mi woɗi so yettilan to mi ɓeydanayi on sa itti koje bimbi ha gayni a yetti allah o ɓeydante hande kadi no fiya so heɓu soƴƴari ka soƴƴari kadi sa yettimo kadi o ɓeydanama hirande ko ni bani adama wurirta a wirtotako ha ñande allah subahana taala woni ko ƴettituma hay sa heɓata jawdi ko mannirteɗa kono allah subahana taala surrete o surridama e ɓeygure ma yo allah surre en adna e lakara ɗum ɗo ko fi o wiyeteɗo mouhammadou ka introduction kon waɗi simi yewti nde ɗo aɗumnata nde yewtere anden enen ɗo fop eɓe ala ɗo fof e feƴƴunoɓe fof e aroyeɓe ɓaawo meɗen si hewtoyama yawmal qiyama si tawi wuttowo on wuttika ala to wuttano ɗiɗaɓo way za nufika fi suur si inneteɗo on asrafilo wuttoyi wuttano ɗiɗaɓurno mo be men immike ka kabru mum mo be immoto hara hay mora hum gara ala e ɓandu makko mo be immo hay ko ɓuri fanɗude kon e coñcol ala e makko karama ko ɓe inni wo hay ko on tigi teddinano kon hara fappo arti ɓayne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki ɗum ɗo nene aicha ɓe fili ɓe fisi
ene laaro min immoyo menen rewɓe worɓe immo hara worɓe ɗo ndaara rewɓe rewɓe ɗo ndaara worɓe wo fiyake on no mawni no hulɓini ɓuri ɗum nde goɗɗo ilnoto e ndaargol awra goɗɗo li kulli mri'in minhu yawma idin sha'anun yuhni mo be men no mari nañande fiyake ko yonatamo hana na ndaargol ko goɗɗo wirti si immama ɗon musidɓe julɓe tedduɓe sutama noon ka wiyeteɗon dargal mo be immi ka gaɓamuru mum ka surriranowo fop fota hande kadi ye dargal ka imma ɗon mo be no rondi ko golluno moƴƴi boni ko moƴƴi hiɗa rondi ko boni hiɗa rondi fof no e hoore ma hiɗa yewde ka dargal hiɗa ƴettiduno e contrat an e allah ya ko addirma ka adna ga wa ma halaktul jinna wal insa illa liyabudun a waɗa contrat ndi hetta joddima ndi hiɗa rondi noon ko gollunoɗa o ko moƴƴi o ko boni o ko wino ya golluwo ko wiyano ya golluwo ko welunomo o ko welanomo o ko laaɓunowo o ko tununowo shirku e bidi e tawhide e iman e l'islam fof hiɗa rondi toon ina min satata na ustad en ɗo satata ko hombo satata ko wiyete ɗon allah sa rondige ɗo noon mo be jama on no moƴƴereji ɗi ɓurdi noon ko non noon woɓɓe ara ɓe hewtutoɗa ɓe feƴƴaɓe woɓɓe ara hande kadi feƴƴitoma ko noon goɗɗo goo aroye tawa riwayaji goo ko ɓe inni ko garun woɓɓe inna hamana woɓɓe ɗum ɗo woni shahid o ara o feƴƴa o tawa goɗɗo himo waali reedu makko o ronku wawgol hew koyde o hayka dargal taw o hasibaka noon taw wo firawna inna ene oɗo kadi ko homboni tawata no jogii bakka to ɓuri min komi rondi min mi suusuno wiwde ana rabbukumul ala ko mi woni allah mo ɓurɗo towde o mi suusuno wiwde ma alim mi anda nawgal allaji ko reweteɗo si wona min ko hombo kay tawata heno mari o probléme ɗo ɓuri lam ɓe innama ko akilu riba ko ñamaynoɗo riba riba ko tawata fewno ɗo sakitike no gasa ka meɗen ga sitta ga seeɗa alhamdulillah ila rasulullah sallam mako no wosi hewti ga akhiru zaman ka lannode aduna wo goɗɗo ñaama e riba o yiɗi o yiɗa hay say ko nduggu riba mum pellete hewtete on zaman fewndi fewndo intérêt bancaire on ko ɗon ko fewndi ɗon fewno ɗon joni noon si yahoyama darama ka dargal shahide on komi andiri ɗiɗo fof mo be ko innata ko nafsi nafsi hoore an mapinila ko ɗo allah ini yawma yafirru lmar'u min akhi o doga siɗɗo ma wa abihi doga baban ma yawma yafirru lmar'u min sahibatihi wa bani a falaka siɗɗo a falaka nene a falaka baba a falaka ɓeygu a falaka hay e hunde e aduna hande kadi ko nafsi nafsi nenejo inna e ɗon ɓiɗɗo nde ñande yawmal qiyama ko ayyo ɓiɗa ka nder reedu an ga ɓe bambuma kadi duuɓi ɗiɗi lebbi capantati ɗum ɗo fof koye hoore am wonda miɗo luttiri ɗo hasanatu hu gotum moƴƴere hu gotum fiyomi yaw aljanna miɗo faala ya ƴettuku ngam moƴƴima ɓeydanala kono ɓiɗɗo jaboto nene nafsi nafsi e nenene tigi tigi on hoore am mapinila mo be men yo ƴettu wakko kiɓuri joni noon an e yumma ma o waddi ɗum ɗo an e baba e ma o waddi ɗum ɗo an e ɓeygu ma o waddi ɗum ɗo an e ɓiɗɗo ma o waddi ɗum ɗo si ɓeɗo ɗo ronkinima hande kadi ɓe sakkike ma e rewgol allah a perdini hoorema ka perdirade wallahi ara perdini hoorema kamo beyni ɗo nafsi nafsi no mapodi e hoore muɗum wona annabi adama alayhi salam baba taguefo gon fof suusata wolugol nden ñande ko ɓiɓɓe anni o inni min kadi nafsi nafsi ko hoore am mapinilam mi wuuri duuɓi 2009 e goɗɗum mi ñamuno leggal mbiɗa huubi hata allah men mintin on probléme noon mais yillito kadi ka justice fi kala haari o inni waccanilam ko ɗum mapinilam wona annabi nuhu inneteɗo ko cheikhul anbiya na on kadi suusata o inna min kadi mi wayino duuɓi wulure manque ɗum seeɗa yimɓe am ɓen ɓe jaɓari mi huuɗi ɓe min rabbi la tasar ala l ardi min alkafirina dayyara e hille huɗatake allah inninogo yo accanilan ko mintina dossier am o nafsi nafsi hoore am annabi ibrahima alayhi salam kanko woni aboul anbiya baba annabaɓe on noon kadi wayno min kadi ɗo mi suusata par ce que mi gernuno e heefere ɓen ha yilti mi suppi sanamuji ɗin ɓe landilan ko hombo min naari ko min ibrahima waɗi minni ko jandu ɗum woni ko waɗi hara min kay ko mapinilan allah wi nino accanilan goy miɗo andi o accanilan
kono mi ala memminande fi goɗɗo bo fi ko anko ngari ha ko anko ngari memmine nafsi nafsi. Annabi Musa alayhi salam ko kalimullah ko yewtiduɗo e Allah. Oɗo inna min kadde mi suusata nani mi arno mi tawi mo wona julɗo e julɗo no haɓidude o yalandirilam ballal mi walliti julɗo on to mi tappi o yatumo wonkiki yaari ɗo mbiɗa huliwata nafsi hoore am feƴƴe yeeso ko lakarani ɓe ara ka annabi Isa ɓe inna an noon ko woni ruhullah ko tawata an amara baba hiɗa mari nene an joni dal sa wawa intervenude inna min ka nafsi nafsi. Yimɓe am ɓe mbay mi ƴewnama ka kammuga hande kadi ɓe rewanno koko yetton heɓe waɗa ni miɗo huuli wata Allah o landi toytolan a anta qulta linnas ittahisuni wa ummiya ilahayni min dunillah. Enen Isa ko a wino ɓe rewe an enene ma aɓe accala min miɗo huuli wata on procéde on kadi memmine kadi nafsi. Joni ka hoolorano toon fappu goto suusari nde tagi e fo ngon fuu no inna nafsi nafsi hoore an omo mi inni en juule muɗum ɗo bimbi e kiikiiɗe omo Allah ɗaɓɓiri en ɗo yen wallumo juulugol e makko kanko ko honno goynata ummati ko shahido ni e nder yewtere nde nde mo ɓeeno maapi fi mum no maapini ɗum nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kamɓe fi maɓɓe hoore maɓɓe maapinaaɓe ko maapiniɓe ko mofte maɓɓe ɗen ɗum ko enen sallallahu alayhi wa sallam ɗen haani juulugol e oɗo bimbi e yemma ñalawma ka haana mo be men ne yo hasibi hoore mum ko laaɓe yel heɓata jikkirongol siko bimbi siko kiikiiɗe siko jemma siko ñalorma fofango e antirak hiɗa ka hoore nder otoma hiɗa hewa ka taxi hu hiɗa ka hoore moto hiɗa seppude hiɗa jooɗi hiɗa waali ɗo ya ɗanade alhaali ma no woni allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim hay so tawi ko ɗo tu yoni ko ɗum sinela sa sallam maki woko wiyete albakhilu neɗɗo wudduɗo on man zukirtu indahu falam yusalli alay ko wonnan ɗo inde an no wowle o sali juulugol e an wo on ko guddo noon wo on no wuddi min miɗo maapi fi makko yawmal qiyama kanko himo ronka hay wiugol ɗo sallllahu alayhi wa sallam yan wo oɗo ko gudduni no tawa kadi eɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam intervenanayta yawmal qiyama neɗɗo mo suumaye tawi no andirɗo nden hadis on ha o yehi hara o yafaka e neɗɗo wuuriduɗo e nene mum e baaben mum mawɓe maɓen Allah arsikama ya ha wona hellifaɗo ka hellifateɗa ɗon tawa ɓeeɗi ɗo non hiɓe wuuri ronka yanganade ɓe saabu jawdi ma ronka ɓe yanganade ɓe saabu ɗoftagol ɓe ronka ɓe yanganade saabu doole maɗen ha Allah ƴettita ɓe hara ɗa luttidi e bakka to a heɓari moƴƴere ko wonta saabu o natama aljanna ide nelaɗo maki amin jibril wini amin fi oɗo yewtoytake kala mo arɗa tawɗa no ƴaggana mawɗo mum no yawo mawɗo mum siɗa wawi dogude so jaɓari heɗa ko haɗuɗa fi honnum ko neɗɗo mo Allah huuɗi neɗɗo mo malayika huuɗi neɗɗo mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam huuɗi a kuli walidey ƴagganɗo nene e baba nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki wo rida rabbi fi ridal walidey weltingol Allah siɗa faala yo Allah welto o a welti nene e baba wa sahatu rabbi fi sahatul walideyni tikkere Allah nden kalino e tikkingol nene e baba si nene ma e baba ma tikkanima andu Allah no tikkanma si ɓe yerlanikema hiɓe weltanima hara ka nder ɓernde hara na wolugol ɗum wiyata yimɓeɓe hutoɓe ka yaasi andu Allah subhanahu wa taala hino weltanma imayey hulowo Allah teddinta yumma mum e ɓen mum ko wajibi e hoore ma ya teddinɓe na de fi tum wondema ko kamɓe jibinma ko Allah inni ɗum wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ndaare ɗon ka o innino ko makko kon si gasi ko ɗon pettu woni o lombani nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sina ɗum ko winnata kon fof ko atiu llah wa atiu rasula wa ulil amri minkum ɗo ɗon inni wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidey nene e baba ɓe o innari ya rewɓe dey ihsana ko ya moƴƴo e maɓɓe obligatoire si ɓe faala yoɓe wonu julɓe si ɓe faala yoɓe wonu heferɓe ko Allah inni ko ya moƴƴo e maɓɓe ko ya moƴƴo e maɓɓe obligatoire joni noon oɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam oɗo mo Allah inni wallelan juulugol e makko oɗo ko winata yawmal qiyamati ko nafsi nafsi enen ko ɗum wiyeten kanko inna ummati 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 mofte an ɗen mofte an ɗen yo Allah hoɗindino en oɗo ko aljanna makko
musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawo o mo gaddima ɗo fof ko aljanna woni ko faalade ɗo min adde yewtere nden andite yimɓe tato hino toon ɓe heɓoyta aljanna ɓe heɓoyta urgol aljanna yo Allah dande en tawede maɓɓe hombo woni arano ko mudminu hamre neɗɗo yarowo beere o maayi e yarugol beere o maayi o tuubaari oɗo hara hande kadi aljanna o wo'itike mo si tuubi ado Allah ƴettitude mo wallahi Allah ko yaafotoɗo bakkatuji ma tawi ko shirque billah si a tuubi a laɓɓini a ƴetti décision ferme a yiltotako e muɗum Allah ko yaa oɗo so maydi e mum haray hande kadi heɓoy tawna atta aljanna ɗiɗam on ko hombo ko mu'minum bi sihir neɗɗo hooliɗo mbile neɗɗo hooliɗo ndure neɗɗo gomɗinɗo ndure ɓeyna ɓe addi ndure ɓen ka hoɗo meɗen hande ɓe sendindireɗo ko hombo woni ñande ko hombo woni wona ñande nela alai sallam ko maaki wo haddu sahiri ko darbatum bi sayf ñawoore ndure fof ko taƴugol leggal dande ngal few mbile yaagal ko hino harmi bakkatuji jeɗɗi halkayɗi ɗin to inela alai sallam makunoɗi ijtanibu sabul mubiqat woɗɗite bakkatuji jeɗɗi halkayɗi ɗin koɓe fuɗɗorno ko ashirku billah e qatlu nafs aroyɗo noon a sihir ko wiyete ko mbile yaagal neɗɗo himo mbilɗo yaltina yiite fiifo goɗɗo fiifo ñaake ɗiwɗo fof koye mbile yaagal woni ko jeeya l'islam no harmini ɗiɗo hiɗi harmi gomɗinɗo ɗiɗo wo kadi fof haranati e parti o sa yeehi kadi ka birejo maka karamokojo ndaara yo ndaarane arsike ma yo ndaara yahu ko sabu ko yawɗa kon tum 40 jours balɗe 40 Allah faalaka julde ma ko juulata kon ko ɗum ɗo woni ko ɗiɗa ɓunkun ko yawɗa kon ko pénalité on no si a yeehi noon a hooloyike ko wowlan ma kon a hooloyike ɗum a gomɗini ɗum noon ɓeni o fakadi kafara bima unsila ala muhammad hara yeddi hande kay ko tippina ko e muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ɓe mana hara wonti kefeero ko ɗum woni tippina e muhammadu ko qur'an tammo on ko hombo woni heɓoyta aljanna ko kaati taƴuɗo enɗam maɗan ɗan taƴatake no alhaali o wo ardiri enɗan taƴatake tanki ɓe yamirarima ya yeddu Allah ɓe yamirarima shirku billah dina l'islam haray enɗan wona ko taƴete jon noon ɓeeɗo tato ɓe heɓoyta aljanna ɓe heɓoyta urgol aljanna yo allahu dandu en musidɓe julɓe tedduɓe mi natana yewtere anden seeɗa ɓe accana micro cheikh aboubacar ɗo e imam meɗen e oustas Sow mi fuɗɗata nokku ko Allah subahana taala o ndaali fattaqullaha rente e Allah woɓɓe yilla fattaqullaha hule Allah karamogo rente e makko ɓen rento e kaarijo dey andi rento e kaarijo e hulu kaarijo hino serta seeɗa rento Allah hulemmo kene e gundo ɓayo woni ɗum ɗo ni wo aslihu womi torike on kadi moƴƴine zata baynikum hakkundeji moɗon ko ɓuri e sattude kon fof ko eɗan gurna ko ɓuri sattude kon fof yawmal qiyama ko tuma mo mate o naafa ha leere subaka o janto inde Allah waɗa istighfar salli noddina aranuru o immo o salli go wara o uddita juulirde o juula waqtu Allah o jotto o janto inde Allah ha walluha heewa o juula walluha moƴƴere ko woni ɗo kon ko andino ɗum no fotata wo ko Allah hara ko neɗɗo gaño makko hara ko on yarata e ɗi baraji sabu honɗum sabu ngal ɗengal ɗo ko wiyete ko ñoore o waɗa ɗum ɗo ha o gayna mi fokkito ino yahugol ka ligge mami noddi goɗɗo e téléphone ko fanɗi me yewta fi goɗɗo ɗon e fi ko boni hara mi susata wolde tawne makko 10 minutes 15 minutes 20 minutes
ma mi déplace o mi yaha mi tawa mo mais ño'a goɗɗo ɗon pendant 30 minutes si ɗum ɗo waɗi nde moƴƴere komi waɗi fof jogannema e 4 heures du matin ha weeti ɗo fof ko oɗo jeyi sabu honɗum sabu ngal ɗengal ɗo mi aro e yawmal qiyama hara tawama ko wiyete comme mufli joddi golle maɗa yo kono hara hande kadi ɓe ñawriɗaɓe no ɓuri ko marɗa ko yo Allah dande sifa ɗum ɗo oɗo woni muflis fattaqullaha rente e Allah wa aslihu mi toriki on kadi moƴƴine zata baynikum hakkundeji moɗon imamu Shafai rahimahullah kanko ɓay o jangi fiore on ha o faami o inni goto si tawi le be o ñowa goɗɗo ko ñowata ko yumma makko jangana kuɓɓen fof ngal anga ronku mo ñowa sina nene ma jara jiɓi ɓe maɓe o inni si tawi tum be mi ñowa e nene am ɓeyni ko fiyonnu ya imam si mi ño'i nene am moƴƴiyanni jettoyama har ko momi ɓuuri e yiɗude on hendoyto moƴƴiyanni hara na gañowango on hendoytode ɓay pellet sa joƴi goɗɗo moƴƴi maɗe ndi hay kam o ini noon ɗulle hay nene am mi ala ñowde yon noon fattaqullaha wo rentoɗen e Allah ɗiɗi wa aslihu wo o toriki en o jeeji en wo ye moƴƴin zata baynikum hakkudeji meɗen andi ko honno moƴƴinirta hakkude muɗum e musidɗo makko mo beehino andi ko wiyete giggol kon wata ko peesade kono ɗuytoto tun ando hande kadi on aya ɗo ɗiɗaɓon o addoyi honɗum o innamal mu'minuna wo tabitiɗeno gonɗinɓe ɓen fof wo ihwatu koɓe musidɓe ihwa o ɗo o addari alif e laamu sakko wona maarifa ko ihwa ko siɓɓe en ɗo fof koye musidɓe ko joɗɗini en ɗo fof ko ɓaynka siɓɓe ka dina 80% enen ɓe tooliɓe ka juulere ɗo e rolidirta si tawi mayde yani kono ko honɗum moɓidiri en ɗo en fof meɗen ko sabu ko ihwatul iman wal islam ko siɗɗo yagal ngal ka iman e kal islam so ƴetti sayidna aboubacre ni siddiq on iwdi makko ko ɓuray yankejo ko makka yankejo so ƴetti sayidna salmanul farisi on irani en jo dow to so ƴetti soybu rumi kankay ko ley to o iwri so ƴetti sayidna bilal afrique ga ɓeɗo ɓe foti e ley konngol gotol e ley kalimatu la ilaha illallah e ley drapeau nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe woni nene goto baba goto kal islam so yi waɗo joni no wodi innaɓe bilal jombano ɗum ko faljere molnade sayidna bilal o jombuɗo hayna sonnajo goto kadi sonnaɓe ɗo o heeɓi ɓiɓɓe kadi o heɓuno ɓiɓɓe bu o arti hande kadi o juuri nelaɗo sa sallam o noddinan ɗo noddino nde ñande nden o memmitino ɓerɗe mandineyankoɓen fof ɓe fof ɓe anditi ko honno bilal noddidirayno fewno gurdam nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe fof ɓe feesi hande kadi o wonti ɗon balɗe o yilti kadi o hooti kadi o wontoy kadi siiri o wonti toon ha o faati o ɓuuri jiccude konguɗi karama koɓe ɓayno yeddodira kono ko siiri o gabru makko o woni yo Allah moɓidiro enen e makko haray bilal o jombuno o heɓuno kadi ɓiɓɓe entre parenthèse ɗo mi continue yewtere anden l'islam waɗani ɓandu ɓaleeru ko woni waɗanari ɓandu daneeru nelaɗo sallallahu alih w sallam yewti konngol hara ko leñol goo harana ɓandu ɓaleeru yewtanogol konngol ɓe windiranogol kanŋe e kaalis konngol daɓɓol ngol ɓe yewti leyɗi aramɗe heɗe yehi plus de 23 pays julɓe ɓen soñdia e nder makkatal mukarrama soñdia ha soñdia hatti nelaɗo miijiti globe terrestre o fof planète o ɓe ndaari ɓeyni o ishabu ila habasha yahe éthiopie acce kala ka arabu woodi acce kala ka porto woodi ka américain fappu woodi terte ɗum noon fam yahe éthiopie afrique continent ɓale fa inna fiha malikan la yuslamu ahadun inda gorkol ngol ɗo yahe toon fattoyoɗon toon lanɗo ɓalejo no toon wiyeteɗo najashi kanko o jaɓata tooñe ka leydi makko teddugal ɓuray ɗum ɓurnaɗo tageefo mon fof mo Allah ɓuri yidde o fof qirritani ɓandu ɓaleeru ɓe tigi tigi on na yimɓe tooñoɓe ɗi on o heɓi kadi goɗɗum ko goɗɗo heɓitaari kadi ha nelaɗo sa sallam faati goto heɓitata ila yawmil qiyama o yiyari nelaɗo yiyaari o laati fure o maayi
nelaɗo sallah sallam muɓidiri sahaba ɓe fof e nder madinatul munawwara ɓe juulimo nelaɗo du'anta ko goɗɗo sino ha aden aljanna teddugal ɓuray ɗum ɗon wallahi ko ɓalejo heɓuno ɗum ɗo tati l'islamu naatu e nder afrique ɓale ko adi hewtoyde madinatul munawwara hijiraji ɗiɗi non waɗanoɗi ɗin fof iwgol makka yaha éthiopie ɗi fof ɗi waɗata e madina yahaga tan sahabaɓe goo ɓay ɓe yeehi toon ɓe artano makka few ko éthiopie ɗon ɓe yurno ɓe yaha ɓe tawro e nelaɗo salah sallam madina ɓay nelaɗo feri ɗum ɗo ko teddugal goo ko tawata enen ɓandu ɓaleero en heeɓi kono nana question ji ñande ɓeno ara ustage ko fi honnu bilal okkanoka ɓeygu ɓe wannomo rasis yagal ko fi honnu annabajo ɓalejo arani ɓeeɗono mbeɗe joguino gorejo kirɗuɗo mo yewtida e libanejo on innimo onon ɓaleɓe ko rewan ɗon allah hay annabaɓe ɗuɗude e nder 124 000 prophète e messager hay goto heɓare ɓalejo onon gay ko honɗum mapini o ko honɗum oɗa jaabimo o inni wo police ko yahanta ko aden bonɗo kala ka police yeeyi ko fi wanɗo minen ɓay meɗen feewi ala ko addi annabaɓe ko addi ko fi fewnugol yimɓe ɓe no ɓay meɗen feewi ce n'est pas la peine beson naaki hande kadi o jaaborimo ɗum ɗon andi konnguli gon toon naya qur'an e hadis jaabote ko noon tigi addirno wonde ko noon nattirta hande kadi oɗo kono noon haray ko jicci kon ɗum ɗo ko seeɗa ɓaleɓe haray hino toon hino woduno tariha on no yeddodiri moƴƴa fi annabi moussa ahya on kam ari ɗon wadmum yadaka ila jeybika tahruju bayda so ƴettimbo arrihina en kamɓe ɓeyni hunde si innama nde yaltay ko nde rawnude allah innata nde yaltay ko nde rawnude hara fewno ko laatayno ko pellet dane o sina ɗum si tawi ko dane natno inen ko ɓurti rawnugol kono koko naatayno haade tigi tigi o wona ko ɓale woɓɓe no addiri oɗo ni wonde fi annabi moussa wuy ka no ƴetti ka annabi shoyibu ɗa kadi wondema on ɗon kadi o wonano arabujo woɓɓe ni ko arabujo so ƴetti cheikh lukman woɓɓe no inni ko annabajo woɓɓe ni wona annabajo kono ɗon say cheikh lukman wonno tawi hari ko ɓalejo kono noon woni ko jicci ɓeɗo fof no yeddodira kono aboul bachar baba taguefo ngo annabi adama na ɓalejo na danejo na arabu wona ko wona arab foppo hino jaɓi annabi adam hari ko ɓalejo ɗum ɗo yonari en fop ka iwi ɗon on ɗon woni ɓalejo o andi haray koyne woni lasli o kono ujoyo sa rewari allah yahoy ga allah to haray moƴƴari hakkudeji moɗon wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum kala mo yiɗa no mantora leñol no mantora iwdi no mantora dambe o famari les sifa ɗum noon waɗino kay koye fewno gurdane laal sala sallam ɓe harno ɓe inni laal sa sallam ko mo ɓuri teddude elaɗo sallallah alih sallam jaabi kono tawi nangol jaabal ɗon ɓe faala ɓe landi ko mo ɓuri e teddude ko hana jaabede kon kono tawi landiɓe na ɗum ɗon faala ɓe landitoyi on senelaɗo maaki ene ko wonɗon lallandade ko fi iwdi e dambe ɓeyni ko ɗum tigi men faala andugol ko mo ɓuri jogagol lasli nela sallam maaki wo sawi ko jogagol lasifi haray ko taga fof fof ko ɓuri jogagol dambe haray ko yusuf alayhi salam haray ko annabi yusuf haray mo ɓuri lan hay men tigi ɓe fof ɓe deƴƴiti elaɗo maaki fiyon no yusuf ko annabajo ko ɗon hatti ben makko annabi ishaqa ko annabajo mama soro makko annabi ibrahima ko annabajo mi sikki ɗum haray so tawi ko iwdi moƴƴiri ko ha ɗo hatti ga kono winde o na ɗum ɗo fof nafoyta yawmal qiyama inna acramakum inda allahi ko attagako ko ɓuri on fop valeur yawmal qiyama ko ɓurɗo on kulol si wona ɗum annabi ibrahima ɓiɓɓe baɓe baba makko wata yaade cikkoyo ka nder yite yawmal qiyama kono ɓay tungo jaɓano l'islam pellet ko toon bindi ɗi wiiri hay so tawi gol dambe e iwdiji e moƴƴugol annabi nuhu alayhi salam oɗo wonno kanko woni cheikhul anbiya kono oɗo tumbay ɓiɗɗo makko on jaɓari hande kadi nde winnomo yo ar o ƴawa ka laana o jaɓari oyni
finalement wayni la asima al yawm hande ala woda ɗo o tigi tigi o e ɗum ɗo onno kadi peut-être ko tongo yaroyta annabi lutu alayhi salam ko annabajo kono nde o gerduno e ɓeygu makko ha marsari onno kay ko ton kono ko laatay ko wiyete gorko inneɗo min bengan ko ɗum bengan woni laysa alfata man yaqulu kana abi walakinna alfata man yaqulu ha ana za laatay ko wiyete ɓiɗɗo gorko sa andu iwdi amen sa andu mawɓe amen mama soro amen la ɓiɗɗo gorko ita hino lam ɗo ɓe accire sabu baben ma maɓe sabu mame soroma ñande go a fottoya e goɗɗo mo anda baben ma anda mama soroma nde ñande hare ala sabu mo accirteɗa ɗum ɗo woni ko si ɗum ɗon feƴƴi ko honɗum hikkinta ɗo musidɓe julɓe tedduɓe wono tawa inna min mujibatil maghfira ko hombo yew ɗum ɗo ko saydna aliya idhalu sururu ila akhik nde naadata welo welo e ɓernde musidɗo ma ɗo tawa ko wonta sabu bakkatuji ma monte naadugol welo welo e ɓernde musidɗo ma julɗo no wonno sahaba salafu salih ridwanullahi alayhim si tawi ko annonce anoygol goɗɗo nouvelle harana moƴƴo ɓe jaɓatano tungata wonuɓe naadi ko soñdia ka ɓernde musidɓe makko wona noon fere eɓɓanayɓe hande kadi fiyo ɓiɗɗo musidɗo maɓɓe fiyo musidɗo maɓɓe soñjo hara ɗum ɗon no weltiniɓe e ɓernde ma ɓe yiya himo soñji himo ɓitti koɓe capable ittugol kono ɓenna yo wona e ɗon taw musidɓe haray moƴƴaari wa aslihu zata baynikum wo haray ɗon timmari sayyidina ali inni min asbabil maghfira sababuji ko yaforteɗa bakkatuji hara ko naadayde waɗi ma yiite jahannama idhalu surur naadugol welo welo e ɓernde musidɗo maɗa julɗo tede muɗum imamu abu hanifa ko ɓuri jiccugol ko imamu abu hanifa ɓe inni ko kanko woni mawɗo e imamu ɓennayo ko imamu abu hanifa e imamu malik ara imamu shafai e imamu ahmad bun hambal rahimahumullah oɗo heɓino kawtal tawi kawtal makko ko bandijo on bandijo golle makko ko yarugol ɓeere si o yari ɓeere nden jemma wara o luuka ha weeta o ɗanota ko kawtal ɗanota hara mo ɓe no huli wata o naata hanifa o wuuridi e oɗo duuɓi tawi hande kadi o wowtino hande kadi par ce que no woodi e imamujo gooto simi yeggitare ko imamu shafayi ɓe addi e riwayaji makko woni duuɓi 40 40 tan salligi makko salligi geeƴe ko on mo juulirta subaka kono famren noon ɗaɗa ko lala galilan min alleyli ma yahjaw imamu abu hanifa noon kanko yo kawtal makko yaro beere ɗo ko honɗum ɓe waddi wono e ñande goo ɗon jemma on fof imamu abu hanifa nanari hito bimbinen ñande kadi o nanari hito makko fiw no deƴƴi ñande tataɓum ɗum ko ɗum kawtal ma fof si woni balɗe ɗiɗi ay a humpitake mo ñande tati koya tefu anda ko honɗum waɗi mo ko honɗum heeɓi mo ko ɗum ɗon woni mo kawtal moƴƴal ñande tan mum ɗum o yahi o landi mo waɗi landade o ñe imam en fowtike on o yawno o wujjitoɓe nangimo ɓe sokoyimo hande fof ko ɗum nde balɗe ɗo en fof en ko fowtike himo sikkude imamu abu hanifa kañum kadi weltoto ɗum ɗon o yini subhanallah kawtal jo meɗen o soke woni balɗe tati min miɗo jooɗi ɗo mi yahani mi daroyimo tawi ko ɗum ɗon makidimo hande kadi haqqe kawtal jibril o wi fama zala jibril yusini fil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisu jibril arno soñjilam fi kawtal ha mi sikki ñande mi maayi o kawtal al garonaylam joni noon woni balɗe tati jeka ono sokki mi yahari mi daroyam ko ɗum yoyto allah yawmal qiyamati kawtal al ngal no sokki mi humpitoyake imamu abu hanifa rahimahullah o yahi o juuroyi oya o tefi o andi ko fi honɗum o sokana tawi oya no ñawlino ñamade tiiɗude noon jommo ko noon ari hande kay yettimo naɓi sokoyimo fi ɗum ɗon imamu abu hanifa o ari o yetti yeru montan ko oya ñawli
yimɓe ya ene si ɗi mbuuɗi yoɓama on accita yo ɓe inni ko fiiɗu noon sokimo ga. Imamu Abu Hanifa ƴetti mbuuɗi nayi yoɓiyoya oya yaltika kaso. Ay o yalti o landi o inni ene ko hombo woni ko yaltiniran ɗo. Ɓay mbuuɗi ko hana yoɓɓede kon ko mbuuɗi boy. Ɓe inni ko kaarijo kawtal joma wiyeteɗo kaari. O dari o inni imam ko komi waɗi on ɗo fof mi yahay mi soke kadi hani on foodi hara ko ƴettu mbuuɗi mon kadi yahon sottolla. Imam Abu Hanifa inni o ko ɗum ɗo wiyete haqqe kawtal. On ɗum ɗon woni sabu ko acciti yargol beere o tawa e taalibaɓe ɓurɓe hunjagol Qur'an e taalibaɓe Imamu Abu Hanifa. Kono woni ɗum ɗo fof ko sabu moƴƴodirgol ngol e kawtal ngal. Ko ɗum si ɓe innayi ko aljar qabla dar, ko kawtal ngal taw ɗaɓɓete taw on say noon si honno ɗaɓɓe si galle ɗen kadi ɗaɓɓe. Si tawi kawtal ngal moƴƴali galle ɗen ko ɗe laba o ko sonja, ko galle ɗen ko ɗe kaani o ko ɗe kaani. Si tawi kawtal ngal hino moƴƴi haray hino wono. Yo Allah moƴƴinan en kawtalji meɗen. Sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗo ɓe wasiyi en. O ceernojo wiyeteɗo Muhammad bun Munkadir rahimahullah o wi honno man na isnayni wo kala o moƴƴentinɗo hakkunde yimɓe ɗiɗo wo istawjaba sawabu shahid. Aden e koto mum hino haɓi, aden e miñam mum hino haɓi, aden e ɓeygu mum hino haɓi. Wo yaha taƴa tokka ha ɗum iwa baraji ma moƴƴere ma hino fotawa baraji yanɗo shahid. Kono ɗum moƴƴirta ko an waɗaɗo on yaafoto, ko honno moƴƴirta ko an waɗaɗo on yaafoto. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala on moɗuɗo tikkere moɗande ko seytinɗa wa huwa qadirun ala an yunfisa, hara hiɗa wawno tigi tigi o yottade itta mone, da'ahu llahu yawmal qiyama, Allah noddoyde ñalande dargal ko ko yewɗe naden fi muɗum ga deɓi hara mo ɓeeno mapodi honno ala ru'usil khalayi e hoore tagi ngon fof. Si inde men wolama ɗo joni karade hoore ko moƴƴi hara mo ɓeeno welti kala mo fotoɗa félicitete ɗo fof ko andata ko kaarijo a plus forte raison monde o. Amma noon to an moɗuɗo tikkire haɗa wawno ittugol mon e yetto noddete hara ko milla dun adama ila yawmil qiyama. Jongandema annabi adama taga ha ñande dargal ngal dari o noddete tagi e fo ngon fof nana ko noddaɗa ko. Kaarijo ɓi kaarijo on tigi noto fof Allah ko andi ɓeyna ñande go a heɓuno sattede, a heɓuno ɓittede, a heɓuno sonja, a toñano, a wujjano, a jattano, muñorɗa fi an min Allah. Hande min gay komi maranma joddi ɗo e koko wiyete hurul ayn en fof ɗum ine gandi kala mo koɓe yedike fi hurul ayn wona ya yeru ndaruɗo yeru nombo ko fa quantité ko falɗa o ko ɗum ɗo mi yoɓirma saabu ko muññinoɗa ko waɗaɗa ko. Ɓeyni noon wo hara yitere wotere hunijo yaltitino yadna ga kala ko wiyete ko mani sperme ko woni e worɓe en fof ko hibbayno e leydi hakke ko Allah ɗaɓini ɓe hara ko yitere maɓɓe nden to yalti. Si tawi noon goɗɗo innama yo suɓo e ɗum ɗo yeru sikki ɗum haray valer ko haɗo ka si goɗɗo innama yo suɓo ko wiyete ko hurul ayn on ɗum haray feƴƴiti hande kay so naati aljanna. Julɓe tedduɓe neɗɗo koko jogii kon o okkata, koko waɗa kon o muññoto, koko jangi kon o jonnata, kaka o laami ɗon woni ko o fewjata. Yo Allah waɗen hara koye fewjoɓe ko moƴƴi. Musidɓe julɓe tedduɓe, Imamu Anas kanko wi man aslaha bayna isnayni wo kala on etiɗo ha moƴƴinin hakkude yimɓe ɗiɗo ata'u llahu bi kulli kalimatin ittuqu raqaba. Allah okka ko wowla e nder muɗum waɗɗo téléphone wulɗo konngol moƴƴol yaafiɗo jonnuɗo mbuuɗi wuubi kulli kalimatin chaque mot mo on tigi waɗi e nder muɗum ɗa mari baraji warinɗinɗo dande yawmal qiyama. Imamu Anas khadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam boydijo nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam o kurkanike nelaɗo duuɓi 10 ha hande nelaɗo innanimo ko fiyonnu waɗanɗa ɗum ɗo ko fiyonnu hanno waɗa ɗum ɗo oɗo ko ɗum ɗo yewti
hakke ko tawata kon baraji no woodi e nder muɗum waɗede muñño yaafo no tawa noon e ko wiyete ngurgu goɗɗo inne himo mari ngurgu se di himo yeɗɗi ko jondole himo suusi o bonne o yaafo o bonna o toro o yaafuye o haray ko ɓiɗɗo gorko o no mari iman heɓugol konngol ka karama acca nan mi bonnima ɗum ko iman mi bonnima mi yaafike ma ɗum kadi ko iman noon no woni dambude aljannaji tati firoyayɓe ɗon ɗuɗo e ta yawmal qiyama okkorayɗo ɗalɗo ɗum goɗɗo ɗalama an okkoramo si a heɓi na buy wawi moƴƴotoɗo e boniɗo e ɗo bono e ma bonnama inde pouvoir on artoya e juuɗe ma ko okkorɗo ɗalɗo ɗum moƴƴiɗo e boniɗo e muɗum hiwriɗo taƴiɗo ɗum goɗɗo taƴo ma o hiwrotako ma few ande taw assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu o jaabiti a hiwrike mo o jaabitaki hatta janggo kadi sa ari kadi hiwɗo tato Allah waɗayno yeyɓe annora o jabdoyaɓe valeur yawmal qiyama annabaɓe dullatnodiri e ɓeɗo ko homɓe ni ko honnum ɓeɗo waɗi ha ɓe hewti o poye mo ɓe hewti ɗo yo Allah arsike en ɗum ɗon kadi o newnana en ɗum ɗon musidɓe julɓe tedduɓe nene meɗen Aisha radiyallahu taala anha wa ardaha oɗo o inni en honɗum wo innakum la taghfaluna an afdalil ibadat wo hiɗon welsindi e ko ɓuri moƴƴude e dewe ɗen kon fuu no wanno nene Aisha fewno nelaɗo sa sallam fatoto hari ɓe jogii 18 ans ko nelaɗo ƴamiɓe ko à l'âge de 6 ans ɓe wondi e maɓɓe à l'âge de 9 ans ko ɓe feri ɓe yehi Madina nelaɗo ƴetti nene Aisha no jogii 18 ans kono ko aɗa ƴette feccere diina moɗon kan e juuɗe Aisha jiwo mo duuɓi 18 feccere diina kan fuu sahabaɓe si ɓe kallinoke e lande e masalaji go kaka nene Aisha wonno ko ɓe yillitoto non ko ɗum holli koye sansu ideji meɗen ndin innugol debbo ko janggata ko ɓeɗo juulirde debbo no duwa jangude sonnajo si o jangi hara e galle ɗen moƴƴi si o jangi hara e fowti ka nder suudu si o jangi pellet hara e fay ɓen ɓe janggay si sonnaji on jangi galle ɗen ɗe ɓuttay hande kadi si ɗum ɗo woobi hara jangali ka nder galle nene Aisha oɗo ɗon o maaki wo enen hiɗe welsidi ko ɓuri moƴƴugol kon e dewe ɗen sahabaɓe landimo enni ene ko honɗum woni ɗum ko ayyo yumma amen nelaɗo sa sallam on sa nene Aisha fanɗe maaki ko wiyete kon attawadu yankinanagol goɗɗo tippitagol tippitora kadi hara ko li wajhillahi woni ko tippitori tippitano diina Allah kan tippitano julɓe Allah ɓen yankino kadi hakkunde julɓe Allah ɓen wona neɗɗo tippitiɗo man tawada alillah kala on tippitirɗo sabi Allah rafa'ahullah Allah ɓanta e fiima kono kala innuɗo a ɓanta e fi hoorema wallahi Allah liɓa e fiima accu yimɓe ɓen ɓantama kono siko an ɓanti hoorema a towata nene Aisha no ɓe maaki wo ɗum ɗo ko min afdalil ibadat no jiya e ko ɓuri moƴƴugol e dewe ɗen kon ko wiyete kon attawadu yankinagol on sayi ɓe maaki o imamu Qatada ko tawaɗo e waɗa ɓe tafsirul qur'an moƴƴa moƴƴa ɓe inni wo man utiya malan kala on mo Allahu okki jawdi hara foppo hino andi kaari no mari jawdi kankadi himo andi mo mari jawdi aw jamalan ma Allah okkimo ko wiyete kon ngari okkimo ko wiyete teddungal okkimo siyaban coñci hara vraiment so ɓorni ken ɗiɗo hara mo wawi wa Oumar ibn Abdul Aziz aɗo o laamade on hay si ɓornoke bimbiji ɗi naɗi ɓornete kikiɗe hakke ko tawata himo labano himo fotino gandal no woodi ngari no woodi jaahu no woodi teddungal hino woodi wono si Allah okkima ɗiɗo fof aw ilman ma o okkama kadi ko wiyete kon gandal connaissance ma o foti ko diina foti wona diina o hokkima gandal ma o okkama kadi ko wiyete kon laamu wo summa lam yatawada heɓa ɗiɗo fop ronka yankinade ronka tippitanade diina Allah kam ronka tippitanade yankinano julɓe Allah ɓen ko honnum oɗo wi
imamu qatada oɗo wi wo kana alayhi balan wo ɗum ɗo wona no yayi mo soñja yawmal qiyama jawdi ma ndi wo laamu ma ngu wo gandal ma ngal wo teddungal ma ngal wo ngari ma ka wo coñci ma ɗi wo iwdi ma ɗi dambe ma fop wontanoyte yawmal qiyama ko wiyete kon soñja e ledde yawmal qiyama yon ɗum allah jonnima ko tawata fof hino faala a ƴetti ɗum noon a mawnintinori e hoore jiyaɓe allah ɓe on sayno imam qatada radiyallahu rahimahullah o wi wo laatayi ko wiyete attawadu nde innata min miɗo yankini no nayino mille miɗo jippitani on no no ko ya fankugo de ko ya embakari no yankini embakari no mari teddungal embakari no faalla wa yeltiraymo wono sifa jikku mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo ɓe jodoto ka juulirde tolagol maɓɓe pay ko garayno nelaɗo no faala landade on ɗo ƴetta ɓe nawaɗa nde nelaɗo no hewta goɗɗo kadi ƴetta ɓe ɗon nawraɗa kadi nde ɓe wiwa ɗon ɓe arta ɗo goɗɗo ƴetta ɓe ɗo kadi nawraɗa kono nelaɗo ɓe sattinani hay hunde kala inno no faalaɓe gundade nelaɗo absecte yaha par ce que ɓe huntoyde haaju makko tigi o daari o tawi ɗum ɗo tigi tigi on soñja waɗani nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum allah subahana taala waɗi ko aya qur'ana o tippini iza najeytumu rasula honɗum fagaddimu sadaga o soki dammu konngol seeɗa joni kala ƴetteɗo mo ɗo naɓa ɗo gunnomo ɗo a wannay ɗo 50 000 ma ɗum 100 000 so yalto na ɗum lanno ɗo ki nani nelaɗo seeɗa ha jama on ɗuyti ɗum ɗon to yakadi ko ɗo wiyete attawadu yankinanagol julɓe allah ɓen yalkinanoro goɗɗo hara ko fi allah hara nayi hoore kulol ɗum ɗo wiyete attawadu an la tara li nafsika qima na yiyan hoorema an ko a valeur hiɗa teddi sa ari a teddinaka inaɓe yawike ma la ta yiwu hoorema ko a goɗɗum ko a yiwu hoorema ko a fuyi ko a yiwu hoorema yaafo ɗon kine ɗen ko heewɗum tew ko wiyete kon sicco yi'a hoorema hundukol no heewi tew ko wiyete kon tuuta yi'a hoorema noppi ɗin no heewi tew tuundi yi'a hoorema rendu no heewi tew yaafo ɗo ko wiyete kon coowo ko yahata ka worgo yiira ni hoorema ko anni ko an woni o bani adama ɗo sa yiiri ni hoorema si goɗɗo teddinima teddungal ngal valeur muɗum yaltay kono sa inni min woni kaarijo ko minen woni kaarijo ko minen woni ɓeeɗo handu wo a tawaka e niɓɓe yankiniɓe ɓen bone gooto pet bone hun gootum pet na ɗiɗoy wona tatoy so ƴetti parcours qur'an on fop kaw fuɗɗi ha kaw landi on tawi ko bone hun gootum pet iblisa waɗi mawnitinare kun noon pet sen daari ɗon enen e yeyɗo joni goɗɗo ina yalla dande bone cheytane golle iblisa ni hara o wujje o fenay o jettay o ño'ay o waddiniray o ñaamay ko harmi o tooñay ɗiɗo fof mo taƴi en ɗan mo yawi mawɓe makko ɗi bakkato ɗiɗo fop gootum pet naɓi goɗɗo yiite jahannama iblisa ko sabu gootum pet o naati ton anno hiɗa waɗi ɗum ɗon 100 ñande ɓe ñande hiɗa jinda e hoore ɗin ɗon inne yo allah damde bone wa akhiran musidɓe julɓe tedduɓe ko honɗum mi darrita yewtere hande gal Abdul Malik bun Marwan oɗo goɗɗo arno landimo o inni o ko an amir yeeto lan worɓe ɓen fop ko hommo ɓuri jogagol doole yeeto lan worɓe ɓen fof ko hommo ɓuri jogade valeur ko hommo ɓuri teddugol ka teddugol ɓe inni wo afdalu rijal ko ɓuri moƴƴude e worɓe ɓen fof wo ko attawadu ko on neɗɗo yankiniɗo an kudratin hara mo hattani kadi ronkugol yankinagol on tippitiɗo hara sanga kaw tippitiɗon himo wawno wadde hara o waɗari si tawi lanɗo tippitike si tawi marɗo tippitike si ganno tippitike si mawɗo tippitanike yankinani julɓe allah ɓen pelete ɓeɗo hara hiɓe jogui goɗɗum ko ɓe wawano ittirgol mone wo ko ɗo woni numéro 1 e worɓe ɓurɓe teddude ɓen e ɓurɓe jogade valeur ɓeyni wosi on ɗon feɗɗi ko honno wo ko an zuhdu an rahbatin ko ruuɗagol kadi e hara kadi hiɗa mari kadi naynugol tumene men ñamta ko weeli ñamugol ko weeli ɗum na l'islam hara mara hara hay coggulanna ko waɗe ka maafe ala to joni innami mi yiɗa ɗum ɗo la ko foti hara ɗa mari moyen on kala ñametemo faalaɗa ko on ñamata
ruuɗoɗa noon hannde kadi jonna miskinɓe allah ɓen ko ɗon woni ɗiɗi ɓe ñiwo tammu ndun ko honɗum wo ko tarku nusrati an kudrati ko accugol yottagol ko haraɗa hattanno wawgol yottagol wo sa waɗi ɗiɗo haray a tawama e worɓe ɓurɓe jogagol doole ɓen mi toriki allah subahana taala yo allah waɗu ɓen mi yewti ɗo fof ila juulɗe ngo walan sara ɗo si tawi sawabano e nder muɗum mi toriki allah subahana taala yo allah waɗi ko mandakkeji meɗen moƴƴiɗi ene heeɓi ke nder e muɗum ɗon mi toriki allah yo allah o yaafolam wata o nanin on wona fere sakko o famine wona fere sakko golitorom wassalam